Manje bongani uthini ngongizwe mchune bongani uphakela umthakathi bongani sisijesinda khohlwa hayi angizi lapho kayi hayi ngeke ngize lapho bafana into ebalekile njengamanje ukuthi ungizwe nosisijesinda nophakela umthakathi akunendaba ukuthi ubani uyini ubani uthi akafuna ukuba yini but banenzela into ekade nefuna South Africans savuma nathi noma kade singathandi besilokhu sishila ukuthi le strategy asisithandi but ke uma ama South Africans evumelana okwethu ukuthi sisupport salandela kwenzeka futhi into engabancomela yona bayenzile into ekade nifuna behlangene bonke kwenzeka ahambile ama-Africans ahambile athi yavumelana ahambile yes ahambile inkinga zethu singabali poverty sibali unemployment sibale i-crime sibale kuningi kukhona sekulungile akukho kuzolunga akukho sekulungile because inkinga vele bengasiyo ukuthi kunamazayizayi noma kunamagoregwere well angisho ukuthi beku right ukuthi abe khona ikakhulukazi ngokungekho emthethweni but abengasiyi priority inkinga zethu kwenzekileke savumelana sashaya izandla sancoma futhi ukuthi hayi siyabonga sisijesinda siyabonga iMarch and March siyabonga uphakela siyabonga nongizwe okwami ngicabanga kubona kugcina lapho but kunina ke ma South Africans ya uthini next manje nithi akwenzakaleni ya sesiqedile phela abasekho ya kwenzakalani what next sekukubuka ke sikhuluma ukuthi hayi uyabheda ungizana angeni lapho mina uma wake wangibuza ukuthi yini solution ezinkingeni zethu as black South Africans ubuza kumina nansi ke impendulo namhlanje ukulenza lingabuseki ilizwe sidemand ukuthi silinike izandla ekuyizona sizozithemba phela lenziwa kanjani lingabuseki sidemand ukuthi silinike izandla ezithembekile ukuthi bazosiphatha ngendlela efunwa yithini i-unrest revolution lime ngqi lingayindawo mina kube bengi-influential kube benginamandla kube bengiwuphakela umthakathi noma kube bengiwusisijesinda bengeke ngisho ukuthi votelani ini because ukuvota akusizi lutho bengizothi kusuka manje siyalimisa ngqi sicela ubaba uMkhwanazi sicela ubaba advocate uMoses Khakhane sicela ubaba uMogoeng sicela uJulius Malema sicela uPresident Jacob Zuma sicela wonke ama leaders are relevant nama leaders njengamanje esicabanga ukuthi ayawathanda ama South Africans ahlangane akho government thina sizolenza lingabuseki until beze bavume lo government okhona ukuthi ulisa kulezo zandla esizithembayo so kwenza kanjani bongani Shelembe lokho phela leyo nto engikhuluma i-revolution ikhuluma nge-liberation yangempela akusiyona ile freedom ehlezi ikhuluma ama-politician leyo ukuthi kuba sengazi ukuthi ukufuna umsebenzi nokuyoma kwi-unemployment queue iyona inkululeko leyo lento engikhuluma ngayo mina akukona ukuthi uma uthola u-EPWP noma ithende elilodwa sekuyena inkululeko leyo ngikhuluma ngenkululeko ezokwenza ukuthi mina i-country iranwe ngalendlela ukuthi sonke si-equal sonke siyalingana ngikhuluma mina ngalento ezothi uma silikulezandla eziphephile senze sure ukuthi kunalento abayibiza i-equity ezo lento abayibiza i-equity ukuthi wonke umuntu uyadilika sizoqala la sonke manje hayi bongani yahlulo sibanibani lord inkinga yeni leyo ke ngoba nakwahlulo sibanibani awungeke siyenze lonto inkulu okungcona sishaya amazayizayi kuzosiza ngani amazayi noma kuthiwa kusiza ngala ukuthi sizothola into esizoyenza uma senitholile into enizoyenza for entertainment nazi entertainer uma senibuye ke nizothi hayi ngesimasho uNosiphela sekusho ungizwe hayi ngamshaya mina usibanibani akwenza imesh man asikwazi ukuthi siziqambela amanga ngoba nakho sisaba ukwenza into enkulu ekumele siyenze uma sicabanga ukuthi ilento ezincane ezingasho lutho ezizosenza at least kuba ngathi ikhona into esiyenzayo uma sinjalo sibukeka ngazi ukuthi sabazabalaze singebona kumele siconfront isitha ngqo lapho kuyobe siyazabala zakhe asizabalazela ukuvela ku TV
nina nizabelazela ukuvela ku TV nifuna nale entertainment yokuthi nangu ngizwe ethi angashaya uphakele nangu uphakele nifuna lodwa kuyona yonke lento eniyenzayo mina ngifuni lokho mina ngiya understand ukuthi uma sikhuluma ngenkululeko yangempela kuzochitheka igazi yes and awuzuvele udinelwa abantu abangacontrol institution abangacontrol system njoba sengishila ngisho ukuthi ama-Africans umela abe right but awayi control education system awayi control injustice system ya South Africa awayi control transport awayi control ayikho into ayicontrol awa control ukudla awa determine lutho niyabaza abantu ekuyibona izwe lethu lisezandleni zabo niyabasaba uma nibasaba nifuna ukumosha isikhathi ngokuthi nibone ukuthi uba ungashaya omunye phakathi kwaphakela umthakathi nongizwe angifuni ukungena lezo mina sinamsebenzi lezo zinto uma ni serious ninawuthani ngesikhathi esokuthi siyalimisa sifuna iBlack People's Convention kaBaba uSikhakhane ihlale babhizo baba uSikhakhane baphemba noma bakhe iBlack People's Convention ezovinjwa mase nithule nibuke futhi ivinjiwe ku TV mina uma wena ufuna senze into ezoba semlandweni ezowenza ushintsho eSouth Africa ukuthi senze show ukuthi yahlala iBlack People's Convention kaBaba uSikhakhane by any means uma kukhona into evimbayo silwe sibulale sifu makufanele noma siboshwe makufanele senze ukuthi kwenzeke yes because uma ingahlala ilona kuphela ithemba njengamayila ama South Africans akusiyona ipolitiki akusiyo ilento esikhuluma ngayo because into abakhuluma ngayo baba uSikhakhane interest yama South Africans akusiyona interest yeqembu lezepolitiki akusiyona ukuthi hayi ngaphinde kungibuza ukuthi hayi manje yipi isolution ile engikhuluma ngayo